Druga tema je tema koja je bila glavna juče u svim medijima, to je ruska donacija izviđačko-oklopnih vozila BRDM 2MS. Ta vozila jesu modernizovana, ali oni su u osnovi vojna tehnika iz ruskih viškova i neće dati nikakav bitan doprinos unapređenju naših odbrambenih kapaciteta i borbene efikasnosti naših oružanih snaga, pogotovo što je reč o veoma ograničenom broju vozila koje dobijemo i u njihovoj specifičnoj nameni. Čak se ovoj donaciji pridaje veliki geopolitički značaj, podiže se na ravan strateške i vojne pomoći. Oni će imati, bez obzira na to da ova vozila će imati veoma ograničenu upotrebu, osim ukoliko ne žele da se upotrebljavaju protiv građana na nekim budućim protestima za gušenje i suzbijanje građanskih protesta i nezadovoljstva, a ne kao sredstvo odvraćanja ili resurs u nekom ozbiljnijem sukobu. Tako da, kada imamo u vidu ovu donaciju, treba imati u vidu odnos između upotrebne vrednosti i troškova održavanja ovih vozila i nabavke rezervnih delova, a mi u ostalom imamo i veliki broj sličnih vozila domaće proizvodnje koji ni sada nemamo dovoljan broj posade da obslužuje. I treća tema, vidimo da postoje sredstva za nepotrebne nabavke, kao što je nabavka ovih oklopnih vozila, odnosno to jeste donacija, ali mi ćemo morati da uložimo sredstva za njihovo održavanje, za nabavku rezervnih delova, a ne postoje sredstva, ni Ministarstvo omladine i sporta nije izdvojilo sredstva za učešće naših studenta sportista na univerzijadi u Napolju i to je zaista veliki skandal. Pogotovo pokazuje ovaj odnos ministarstva prema našim studentima sportistima, pokazuje odnos prema mladima, a takođe i odnos prema promociji zemlje. Jer podsjetiću, sledeće godine Beograd je domaćin evropskih studentskih igara i na toj univerzijadi u Napolju je trebalo da bude predstavljen taj događaj koji će domaćin biti Beograd, a do toga nije došlo. Hvala.